صبري فخرين وشغهاني ما جباجاري قامشلو اللي قالنا سرهيلا تليفوني صبري دنباش بله صبري هين او جفينا لفقرة السياسي بردوامة جبرين نو خلاص هو بري چند خليا و نها بياننامه آب داویهاتنا جوینه تخواندن. بله چه گوهیت لیا بیت چه گوتن یانه چه جوینه انجام درکتنا؟ بهتری خواهد جوینه ای روز بو هفناس کرنا اندامه با ریل بگره سیاسی بو جبو هفناس بکن و کارب من روز پیش ده هفر کار بکن و خالا دوامین گو ایرو تید سر آخفین گو او هالبجارتنا بیست جسادی ای گوش دربی هردو انجمنا جبو بین هالبجارتن. بله. جوکی دی یعنی گهان چه انجامن هاد بیان نامه دا چه دبیجن؟ دبیجن کو از ریبرداری و بهتری خواه وقت لیبرداری کو سیاسی به و کار بکن لگور پیمانات هو که کار خواه جی بکن بنا خوکی و بدستک بین بهتری خواه سربان انجام به خواندن. بله. بله صبري يعني هن يعني زبيجم ملاحظة دركتنا يعني جينا راضيبون دركتنا لسر اللي فقرا السياسي جالي هرمين عفريني وكوباني دا دناف جفيني دا بحثا فيكي كرنيانا براسي نهات بحث كرن لأندامك جي كوباني جي عمد أبو لكسبيني و جي تخو قرتبو وتنا كوكي دنابا جبينه ده شيء نبون وبشوي كيفر رحت جبين درباتو جبينه بي كان جيورن لدار خستن هي انها في دسنيشان كرن جبين بي لدبيجن ويتمك نزيك جبين دي شيء بن دقوتن وي كوميتيا وي افابكن او كوميت بحثا واكرن يانا كوميتك ثاني هذا افاكرنج بو او هلبجاتنا او بيس صديق جو او كسن سربخو ايغ بغريده بله قال لك سباس صبري فخرين وشكهاني أركيج قام شوية الكلمة بوي